Mhm. Mhm. Hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisero mkela lona na ku hlekanisa kwala ngengisela stage shurko hlekani lo mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimato wa Jimo xitlanga mo ntaka wona twig sukela a Ximungwe hi laha hi nga kona mingiselo mkela lona FM ka masipala wa Bosbok Grand Bushbuck Ridge hi laha hi nga kona eka hlekani ka hisa dyambu ra hisa mi tivaka ni nga munhu wa nthlohe hileswaku hish no va ku chaveni ku xikandza xa mina xi ta ndlisa ku yini na dyambu leriwani mingiselo mukara lona FM kambe hayi tindlela hinkwato ti kongoma a Thulomahashi Stadium hi siku leri ra Mugqivela hi siku ra 21 N'wendzamhala a ni kha ni bula na nkuna la kwala Ximungwe la va ku ka mina kalanga a ni tenta ku vona kambe mhaka yin'wana leyi lavaka ku byela yona i ku la ku za va ku hi le Ximungwe i mhaka ya ku ku na xinyanyani xin'wana lexi va vuhosi bya ka Jongilanga va xi tivako hi yo mhaka va ku la hi le Ximungwe hi laha ni nga kona mingiselo mukara lona FM a taxi rank leyi ni lavaka va taxi association va tala va ta ni byela ku hikokwalaho ka yini ku te tani hi ku mehe a ni swi lavi ku ni tirha ndhawini leyi ni nga swi twisiseki ku hikokwalaho ka yini yi ri ka xiyimo xa muxaka lowu hi ndlela yaleyo twana ku hi fambisa ku yini namuntlha ka Afrika wa vulavula sweswi hi ta va hi kha hi bula na lava va ndzawulo ya vutleketli a Mpumalanga hi ta bula na vona hi mhaka ku tolo ntsene hi siku leriya ra ntshunxeko veri ku tlula kwalomu ya ka 40 wa timovha ti tekiwile loko ti tekiwa a ku ri mhaka ku va ti kha ti pfumala tiphumende leti a ti fanele ti va ti ri na tona hi ndlela yaleyo DJ wa xiyimo xa le henhla u vuya a dlawa a Gauteng endzhaku ka loko a vona ke a kha a landzelerisa timhaka ta ku tlhakisiwa ka yin'wana ya miako ya Joni se hi la ku ta twa ku kahlekahle timhaka ta ku tlhakisiwa ka miako swi fika la hi ndlela hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta va kha hi langutile mingiselo mukara lona FM hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula twig kusuka haleno a Ximungwe ni ta vuya ni yisa mahlweni endzhaku ka leswi #SMA20 Most popular song of the year. ilava vayimela kulangwa Hey. Bliss Boy featuring Life Enhle Thunela D. Metro Beats RSA featuring DJ Fumzama in number 1 E. The Crazer featuring Sign Free ni hava munhu Joni I. Bruza the Prod Diso Tomi O. Ben 10 Wizzy featuring Moose Music na Sign Free Ntombi ya Tsonga Ku vote ka xiyenge lexi rhumela rito risimu na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Ku vota swo pfala hi vusiku bya 20 December 2025 hi awara ya nhungu ni madyambu. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 Masagwati lawa ya rhurheriwa hi Bushbuck Ridge Municipality hi ku seketeriwa hi SAMPRA. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ku tisela wona twig kusuka haleni a Ximungwe yima ni amukela mavutane la no lava ku ni twa ku va tiva yini hi ndhawu leyi hi nga ka yona la a ni mi ta ku mina hemba nkuna amukele ka Munghana Lonene Enkombo phela. mi pfukeni Efukile minjani? hi va byelani vayingiseri hi vulavula hi timhaka ta le Ximungwe mi tiva yini hi vito lerin'we Ximungwe kahle kahle i vito ra xinyanyani. Se kambe hi wo a ni nge yini moto wa le ka vuhosi bya ka Jongilanga. Loko va ku khosa se loko mi hlamula mu ku Ximungwe kumbe va ku Ximungwe mu ku khosa se loko mi kha mi languta ndhawu leyi nga ka yona miganga leyi nga la mi yi vitana yini mo hi le Ximungwe swi helela kwalano kumbe hi le Ximungwe u vuya na nsati Ximungwe a galaza sweswo
in fact la hi nga kokola la hi nga yima kona vito leri ri ta tirhisiwa ra ximungu hi mhaka post office leyi ku ni post office yi vuriwa ximungu post office ya tirha se ya tirha Oh, un'wana wa vatirhi va kona n'wi vonile kwala ay a nga le ntirhweni va na xitafulani la tlhelo hi ku hi nge pfumeli ku vanhu va ta vona hina va tshika lava va nga le posweni mari va fanele ku pfa va ya dya vo dya nkarhi wun'wana na wun'wana a ku na nkarhi lowu va ku vekiwile va ku lowu nkarhi wo dya nkarhi lowu na vona swi ngo nkarhi wa swakudya no I khensa swinene se loko ni hindza mavhikinyana ni kumela ku wile laha xiku hi muako lowu wu nga laha mi tiva yini n'wina hi muako lowu a ku ri laha a ku nga ri na lwangu laha a ku ri ni lwangu a ni xi tivi xidzedze lexi a na ha tsundzuki ku hi rihi mara ku te moya lowukulukumba ngopfu wu hetelela wu wise elwangu leri hi nkateko wolowo a ku vangi na lava vavisekeke kumbe ku lahleka ka vutomi loko hi ya hala hi ya ka Mathivela hala hi ya kwihi hala hi ya eLilydale Huntington Justicia Somerset ku hundza ka mapurasi olawo ya eKruger National Park mi tirhisa marito mapurasi mi vula yini ni vula ku kule hi tiva sweswo ku ti-village leti ti vuriwa mapurasi hikokwalaho ka yini ti ri na mavito ya xinghezi va ku va Lilydale va Cottondale va Somerset leswi nga koho Engelandi kumbe ni mi jumini ya mi ni jumile okay ni tshame ni twe nkulukumba wun'wana swin'wana swa vo last week a pfule matsalwa ni komba ni komba laha ku ndhawu leyi a va ku nkarhi leyi hala ndzhaku loko mi hambanisa Mozambique ni South Africa ku ri ni lava va te yi hambanisiwa hi Drakensberg se va tlhariha manghezi lawa va ri laha va cheketele tindhawu leti mavito lawa that's why mari ya xinghezi hinkwawo a va ndlela ku nga ti kumi laha ku wele eMozambique that's right hikuva loko a ku nga thyiwangi hi xinghezi a ku ta thyiwa hi xiputukezi wa swi vona na switwa u nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoso swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magqweta ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku ku pfuna 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi laha nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo yo ke December boss ku hunga moya wa ntsako lembe leri ba wa tlurisa AFCON 2025 ya sungula hi 21 N'wendzamhala ku fika 18 Sunguti 2026 laha mi nga ta kuma ntlangu n'wana wun'wanyana eka SABC Sport vahaxi va ximfumo la kaya SABC2 i khera AFCON lero a ku na ku cincacinca tichanele na loko mi ri ku fambeni xitichi xa n'wina xa xirhandza munghana lona na FM Komandlela yi ta famba na n'wina na ntlangu na loko hi braya ha streama eka SABC Plus a ku kayeriwi nchumu hi nguva leyi ya ntsako AFCON ya hanya eka SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025 it's game on everywhere For the love of the game. hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula by the way n'wanyana about 2 case okay ni khomeni mingisero mina kambe se ku ta vulavula mina ku sungula laha inhlekani mingisero mina hi ku tisela nongonoko lowu kusuka haleni a ximhungwe hi laha hi nga kona hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula hi tsundzuka hi tiri tindlela hinkwato leti kongomeni a Thula Mahashi Stadium ku hela loko ka vhiki laha hi nga ta va kha hi ku tisela masagwadi ya vu 20 ya lembe na lembe laha hi tinyungubyisaka hi xikaka hina hi tinyungubyisa hi ku va hi ri rixaka leri ri kotaka ku tekela nhlokweni tinqambi ta rona hi ndlela yeleyo se na we kwalaho ka
kona ku kombela xava thikithi ra wena u tikuma kho ya a Thula Mahashi Stadium hi ndlela yoyoleyo sweswiwani ni ku buleni na un'wana wa vaaki ku nga xirho xa khansele ka Jongilanga tatana Nkuna lava ni bulaka na vona a va kha va hi nyikanyana matimu ya ndhawu leyi hi nga siya mahlweni ni tirita va kha hi bula na va masipala ku nga ri va masipala kambe va ndzawulo liya ya mitirho ya vaaki magondzo na vutleketli lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na ku tekiwa ka timovha leti ti tekiwaka hikokwalaho ka ku va ti nga ringanelangi kumbe ti ri hava tiphumende leti faneleke tolo ni peleriwe a Akhonhoek ni peleriwe a Akhonhoek halava va Anjosi na va 1360 halaya tolo yo a ri peli leswaku a ri peli kambe no tsakisa hi ku tintswalo leti va nga na tona va hi kombile ku swi swo tala leswi tindhawu letin'wana hi swi kumaku hi mali emahala loko i ri la a Mpumalanga se a khensa sweswo mingiseri wa mina kambe yi va ni tlhelela ka Mavutani la hi nga se heta matimu ya ndhawu leyi hi le renkeni la Mavutani hi le renkeni loko hi ri renkeni la mathekisi lama nga ko la ma khandziyisa vanhu vo ya kwihi alright ku ni lava ya ka Mkhuhlu ni lava ya ka eThula Mahashi kambe lava ya ka eThula Mahashi va sukela ka la ka rank leyi a va tirhisi patu leri hi ri vonaka la ndzhaku ka yena kambe leri hi le ro ta hi le leri famba ri ta hi le kwihi loko suka la Ximongwe i ta Crooked Lawn a Crooked Lawn ka Maningi ivi fambisa sweswo se leri lava va khandziyaka la ka leti va ya ka eThula Mahashi kusuka lani it's about 2 km se va khoma leri yaka eDumfries ri famba tano ri ze ri ya humele role ri ya humele Thula Mahashi kahle le role kumbe i roll kule hi tiva ku hi le role na swi tiva ku ve ri le role okay se i ndhawu leyi hi nga ka yona eka nhlekani lowu se n'we tanihi khansele ya le ka Jongilanga mina matiko ya ngani hikwala Ximongwe ntsene kumbe mi katsana le kwihi na le kwihi 14 at village okay ni hlayele ntona kumbe mi nge ti tivi hi nhloko mo tiva ku 14 hayi na ti tivetela kuna Justicia Huntington Somerset Lilydale Kildare area B ni area A ni Crooked Lawn Canningmore B Canningmore A ni kun'wana va nge hi le Xavayini iwo ivi le Kildare ya va yisiwe ka nharhu kuna Kildare A B and C kuna mavito lama ma sivaku Kildare loko va ku Kildare handle ka ku Kildare ve ri yini rin'wana ka Malamule no ya khensa swinene nkuna mani mi hi pfunile swinene mi hi nyika matimu ya ndhawu leyi hi kota ku tiva ku laha hi nga kona hi ndhawu ya njhani hi le kwihi sweswo swa khensa swinene papa inkomo khensile budpet inkomo i sweswo mingisero munghana London FM na ngona kho Africa wa vulavula hi tisela wona twi kusuka la a Ximongwe loko ni yingisele ro bazanini kwala u nga va ku ri kona khensile ba driver ku va mpfulele munghana London FM vakhandziyi va lava kota ku twa leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona kambe na ha kombela ku mi va byela van'wana va vakhandziyi va lava ku loko munhu a nga se khandziya thekisi a sungula tiphulukutsanyana a swi onhi nchumu ku loko munhu a khandziya thekisi a khandziya thekisi a basile a hlamba swi basa ma vo mhaka kona se i mhaka leyi nge le kweni mahlweni mingisero mina hi ta va hi kha hi bula na vaaki hi tlhela hi bula na lava va nga ta hi pfuna ku twisisa timhaka to tala kambe hi ta tlhela hi bula na vanhu na vayimeri kusuka ka mfumo wa xifundza xa le loko mi twa foni yi ri laha ni ngo hi haxa handle se hi nge koti ku teka vanhu hi ku mi nga ti na tifoni ta n'wini kambe van'wani wo kuma wile munhu a ku fonela i ri moyeni i swi vona ku okay swi vula ku a nga swi twisisangi ku hi leswi a nga ku tivi hi ku komisa hi ndlela leyi 25 timinete ntsena ku bila awara ya 12 kumbexana na wehe hikwalaho nga kona loko ri na tin'wana timhaka u nga hi byela hi kota ku twa ku u khome tihi timhaka kambe ni kombela ku la ku ta ku muhumelerisi wa mina wa siku la ni na Qola ni na DJ Met ni kumele mhakhe wun'we ni ta twa rito ra xisati a ni kha ni vulavula na vaxinuna laha ni lava ku ta twa ku voho loko va ri laha ngopfungopfu va lava xavisaka va hi byela ku va xavisa yini na koho loko hi ri laha
va ta hi kolota yini hi ndlela yoleyo se yin'wana ya timhaka leti kumbexani hi nga yi teka nhlokweni ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo loko hi ri la a ximhungwe ni ku na poso hi hala tlhelo ka patu leriyani ro ya Dumfries hi ndlela yaliya se va fikile mhani la va nikeni hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku vona va ri yini tsundzukani nteri swi swo tala leswi n'wina mi hi xavisela kwala Gauteng a North West a Limpopo kwala mi xavisaka koho hina laha hi swi kuma mahala hi swi kuma mahala a swi mani Aye minjhani? hi pfukile minjhani ka mani Hi pfukile. mina ni khalanga n'wina ke Mina Samaria Mashaba. o matwa Samaria Mosamaria hi to dya mahala namutlha hina hi tile la tanihi Munghana Lonene FM hi ya a thula mahaxi ku hela loko ka vhiki ya tiphina kona hi festival ya xiyimo xa le henhla kambe mhani mi vitana la swona ni la ku ta twa n'wina ku n'we laha mi nga kola ximhungu la mi va mi kha mi xavisa yini kumbe mi xavisi mo va nyika mahala tanihi sweswi mi nga Samaria Inkomo la ximhungwe mi tshama Cricket Lawn mi Samaria Mashava Makesh Lubana. Ndi suka Cricket Lawn la nduta ntata tirha. Ndi sweki ivuswa 6 o'clock ndi va ndri la ximhungwe ndi fika ntsele ku mapoto ya mehe ndi sweka ndi sundini ti price ta mele leti ndi vekaka toho swa ti price a hi na mhaka na tona hi na mhaka na ku mi sweka yini mi sweka vuswa ndi sweki ivuswa se ndi ti specialize ni hi miroho vanhu va ku tala vhele ndi dume hi miroho ni kwerekwere se ndo disappointa hi ku ti kwerekwere sweswi se ta kala mara ndi mhakhelwa ku rhandzi i xinto kwerekwere i yini i swakudya swi sweswo huku liya ya ku tiyela liya mukokoroxi mukokoroxi hi na hale ka heri i kwerekwere hi ni bayizana ni Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. sweka siku rin'wana na rin'wana misumbunuko ku fika Ravuntlhanu kumbe mi sweka na hi Mugqivela na Sonto okay no I can't swinene se ku na vanhu va taka va ta khandziya laha mathekisini nkarhi na nkarhi ku va ku ri na vanhu vo tala ku na nkarhi lowu ku pfa ku tala swinene laha ya ku ni nkarhi lowu ku pfaka ku tala swinene nhlekani kumbe nampundzu mpundzu afternoon na majambu ku vhele ka phitizela la ximhungu swinene leraku na sweswiwani ku ta phitizela ni nga se famba mi nga si famba ntsena vo ti karhalela ni ma swi twa swa ku tola ku ri 16 ta December se va karhele ena va mi rindzili kusukela nampundzu laya a ku tele yuti laya se yo hetelela yi ti karhalela yi ti fambela since hi masikisi va mi rindzili hayi na hina va ta hi hlupha va lavo hi rindza hi masikisiku swo vula ka va nga tlelangi se munhu o ka nga tlelangi wa karhata ka mami switani mani Samaria a khensa swinene ka mi tivi min'we Makesh Lubana so ina ka ma tinyungubyisa hi xivongo xe le vukatini mativana a khensa swinene ni lava ku mi kombelela na ku mi kombelela xipaci ka sesi lava loko vo ka va nga mi niki namuntlha ridzi ta vona ku hi ta mi tisela hi ku a swi ni tsakisi loko mi veka foni laha a swi mi veki ka rihanyo ra kahle mitolovelo yaleyo vaxisati va veka tifoni la maveleni la a swi ve swi ri kahle ve ri yina leswi va nge ri i ti-radiation na hinkwaswo leswiya se ni ta mi kombelela xipaci ku mi nga ha veki foni la mi kota ku yi veka mi gatla kun'wana laha khensini ka mani ka kumbe mi la ku rungula mani ni salele hi minete ni kombela ku rungula i vana va mehe ni rungula Makesh Lubana Effort Xiluvana Sizwe Xiluvana Zamazama na Nsuku Xiluvana kwa wa xisati musi kwala ka vanhu va Nsuku Xiluvana ekwe sweswi nga kona ile mkhulu mara ile kuteni a ti kombixani hi nga vona swin'wana khensile ka mike inkomo sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM la ta vuya ni bula na va ndhawu leya ya mitirho ya vaaki magondzo na vutleketi eMpumalanga kambe ke sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
hayi eka gondzo ro ya eka XMA 20 lembe ha tsamelela hi ti 19 ta December 2025 Phaphama 6 to 9 DJ Brian na Koniza Sharisima 9 to 12 na Kensani Nyago Africa wa vulavula 12 to 2 na Khalanga Pet Matebula Komandlela 3 to 6 na DJ Matt minongonoko leyi hinkwayo yi ta haxiwa twi kusuka eDorsloop Mall eBushbuckridge kasi hi ti 20 ta December 2025 i sikunkulu Munghana na FM Top 30 na Matilda Chauke 10 to 1 timitsu ta Xitsonga 1 to 3 na Mafosi Try by Force Arnold the Quintinizer xikwembu xa radio minongonoko leyi yi ta haxiwa twi kusuka eThula Mahashi Shopping Center tikiti u xaveleke hi pfura malangavi na Given Mabunda 9 to 1 kusuka eThula Mahashi Stadium Munghana na FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 masagwatlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality hi ku seketeriwa hi SAMPRA Munghana na FM makombandlela ungayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga leswiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ungayelele eka Afrika wa vulavula ente sumingisa Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi va vo va ta vulavula na wena ntirho hi ta bula na va ndzawulo ya timhaka ta mitirho ya vaaki magondo na vutleketli hi timhaka ta operating licenses ka ndzawulo ya vutleketli hi ndlela yaleyo sesi Raisibe Sibanda na sweswi va koho kwala hi vo hi nga hi hetelela ku hi bula na vona eka nhlekani lowu Lonene FM hi ku ongeti ku na swiviko swa ku ka ha ri na van'wani va tsamaka milawu leyi loko va kha va tsan'wa milawu leyi va hetelela va tekeriwa timovha ta vona hi ndlela yaleyo se i nhlekani ka mi te hi n'wina sesi Ana sesana i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Mahashi no a khensa swinene man loko hi bula na n'wina vhiki leri nga hundza a hi ka hi kombisa timhaka ta leswaku hi lemukisa vaaki ngopfungopfu vachayeri va timovha leswaku va ya mahlweni va kuma tiphumende leti nga ta va pfuna kambe swi tikomba ongeti tolo a ku ri busy leriya ra ku mi hetelele mi teka na timovha mi nga hi hlamusela xifaniso nyana xa ku xiyimo xi fika kwihi sweswi okay na khensa Mahashi ni ri va Department of Public Works Roads and Transport ha khensa nkarhi leyi mi nga hi nyika wona ku ri hi ta vulavula na vayingiseri va hina i ntiyiso tolo a hi ri ku tirheni na timovha ta ku tala ngopfu leyi nga ti-impound I think from the 1 to ka nyamuntlha we have impounded more than 1,000 ya timovha hi ku vanhu a va comply na National Land Transport Act ene ka va va nga apply ku kumekangi ku ri i ti-permit ntsena vanhu va ha layicha ti-overload va ha famba ka ti-wrong route van'wani a va na tona ti-operating license kambe loko muku movha mi impoundini mi vula yini hi ta ve hi tsale thikithi ka ku a yi comply se hi teka hi ya yi pfalelela laha yi pfalelaka timovha kona se loko mi ti pfalerise sweswo
timhaka ta swa timali ti fambisa ku yini? Vanhu a yi va fosteli ku va hakela mathikithi. Munhu loko a lava movha ya yehe swi huma ka yehe ku a famba ya hakela thikithi ra yehe. Mara loko ku ri ku ri lava ku yimela magistrate ya ka magistrate ya kombela rivalelo na koho hi n'wi nyika nkarhi wa ku hi nga teka movha ya yi tsalelela yehe a famba ya ka magistrate ya kombela ka magistrate. Because hehe xa he i ku tsala thikithi hi teka movha ya yi tsalelela. Se ku durha ke timhaka ta tihakelo leswi loko tihakelo ke ti ndisa ku yini ti-cost implications ta koho ti va ti ri njhani? Mathikithi a he i 3,500 ti-offense hinkwato. Loko munhu a late overload u hakela 3,500. Loko a ri ka wrong route i 3,500. Loko a nga ri na permit i 3,500. Na mhaka ku movha liya yi mi ta mi tshame na yona nkarhi wo tanihi kwihi loko yo heta n'hweti ya ha ta hakela 3,500? Ya ta hakela 3,500. Mara loko ku ri ku ri u yile a court a fika a court va fika va n'wi tsemela va ku hakela 1,000 u ta hakela 1,000. Mara he hi ta ve hi n'wi tsale thikithi ra 3,500. Ni kombela ku veka xivekisi hi mhaka ya operating license. Loko munhu a nga ri na yona permit hi n'wi tsala thikithi ra 3,500 ri na alternative charge ya 2,500. Leswi swi hlamusela ku loko ku ri ku ri na yoho permit mara u yi siya kaya nyamuntlha so u na ha n'wi pfumelela ku a nga teka permit ya yehe a ya ka magistrate a fika n'wi byela ku permit ya ni yi siya kaya mara hi leyi hi swi vitana ku it fails to produce operating license. Una right ya ku a ya ka magistrate a fika va nyika permit liya then magistrate hi vona va decide ka ku va lava ku n'wi tsemela mali muni. Siku leriya loko hi vulavule na n'wina ku sale ku nghena muyingiseri wun'wana a ku ka tin'wana tindhawu a tlhela ku hala va Graskop va hetelele va tekela timovha ivi va va hakerisa hi xilipi xo ka mavona buku leyi mi yi xavaka ka vhengele leri nga handliweki ni ta vulavula hi leri nga handliweki sweswi ri nga ha ri ku kona mi fika mi xava buku ka CNA ivi liya ya tirhasiti ivi mi hamba mi hakerisa hi yona hi swona mi hakerisaka xiswona i fine on the spot na swoho mathikithi ya n'wina a ya na mfungho wa ku Mpumalanga kumbe Department of Transport? Tirhesiti ta hehe muhaxi ti tsariwile ku ri Mpumalanga Public Works Roads and Transport. Hi tirha na ti-official ta hehe from finance hi vona va taka na buku va tshama na roho hi endlela ku vanhu loko va lava ku hakela va nga hlupheki va ku va ha lava ku famba va ya kwinikwini va ta na stick point va tshama na hina lahaya va suka va mbale swikipa swa Public Works Roads and Transport. Va khome na buku leri nga tsariwa Department of Public Works Roads and Transport. Mara loko munhu a kuma receipt leyi nga tsariwangi Mpumalanga Public Works Roads and Transport sweswo a hi swona ra hina buku ri tsariwile ku ri Department of Public Works Roads and Transport ni ku va ku ri na vatirhi va hina la hi tirhisanaka na voho from finance section lava tirhaka na hehe loko hi ri titirheni. na mitwa sisi Raisibe ana Sivanda lava va sukaka ndhawu ya timhaka ta mitirho ya vaaki magondo na vutleketli. Se loko sweswiwani mo ni kuma ni tshovele yin'wana ya milawu leyi yi nga xaxametiwa ka Road Transport Act mi ni tsala thikithi ra 3,500 a hi nge kumbexani overload kumbe ni ha permit loko va ku ri ku ni ha permit ivi mi ni tsala 3,500 rand na haya laha ni ya kona. Loko se ni hakele thikithi ra n'wehe a mi pfumela ku ri mi famba mara mi nga fambi na vanhu because mi fika mi layiche vanhu illegal. So hi ta mi pfumelela ku ri mi famba mara mi ta famba na movha yi ri wexe yi nga ri na vanhu. Kasi nge mi tsali thikithi ra ku a mi comply se hi hetelela hi ku tekani vanhu hi famba na vona. Loko se hi mi tsala thikithi mi hakela thikithi mi teka movha ya n'wehe mi famba mi ya laha mi yaka koho but a ya ha mi pfumeleli ku ri mi teka vanhu lavaya mi famba na vona. Se vanhu ku ta endleka yini hi vona? Vanhu va fanele va laveriwa movha va hlamusela vachayeri ku ri vanhu va fanele va lavela movha hi ku concern ya hehe i vakhandziyi va hina
ya n'wi hlamusela ku a va laveli movha ya ku va kahle ya ku ya complya yi ta rhwala vanhu lavaya yi va fambisa lava yaka kona. a hi tlhelele nyana katsongo ka ku kumeka ka hi ya ka Xitsonga Music Awards ku hela loko ka vhiki se ni lava ku ta twa kusuka ka n'wina ku mi nga tsundzuxa yini hi tlhelo ra ti-operating licenses ku ndleka yini ka vanhu lava lava ku rhwala vanhu kusuka ka tindhawu to hambanahambana va ya na vona a Thula Mahashi Stadium va tsundzuxeni ku va fanele va endla yini? Na Khensa Muhashi leswi ni nga vula swo hi ku office ra hehe ra ka Public Works, Roads and Transport all the districts vula ku kwaMhlanga, Garisibande, Nkangala district and Ehlanzeni district ma office a operate ma puriwile va koho vanhu va ku pfuna vanhu ku ri va ta applyela ti-operating license na ti-special operating license. A hi kombela ku vanhu va famba va ya ka ti-office ta hehe va ya applyela ti-special permit ku va nga hlupheki loko va famba va rhwala vanhu va va yisa lava yaka koho. So ha kombela ku ri va ya va ta va kuma va koho va le ku tirheni office a hehe a pfuriwile va tirha na sweswi ni vulavula sweswi namuntlha hi receive 18 ya ti-application ta ti-special operating license va ti kumile vanhu va koho va ta kota ku rhwala vanhu va famba va ya lava yaka koho va nga hlupheki. Kumbexani ni khomeleni tani ni twa ku kumbexani ni nga kuma vambirhi vanharhu lava nga na va ku vutisa hi ku minkarhi yin'wana loko ni mi fambeli va sala va vutisa mina ivi me ni nga ha swi koti ku hlamula. Nomboro i 0860 002543 a hi tumingisi ra mina loko ku ri na swin'wana leswi twaka ongeti a ni le ku swi vutiseni mayelana na timhaka leti hi bulaka ha toho hi ku a ni swi lavi mina munhu a suka ka vona a ku i ya ku tlangeleni na hina loko hi ka hi xixima tinqambi ta rikwerhu ivi endzhaku ka sweswo ku ya kumeka ku yena loko a tlhela a nga ha tlheli na movha hi ndlela yeleyo. Se hi mhaka leyi kumbexani a hi ta lava ku vanhu va kota ku swi tiva hi ndlela yeleyo. Nomboro hi leyi 0860 002543 loko muhumelerisi va ni komba ku ku na munhu hi ta yi teka kusuka kwalano ku endla leswaku mi nga ha hlupheki hi ku languta ka timhaka ta ti-operation tetoleto. Sesi Ana loko na ha rindzele ku muhumelerisi va ni byela loko ku ri na munhu a ni lava ku kamba ni vona movha ya n'wina kumbe timovha ta n'wina la Mpumalanga ti tsariwe ku Sekwanele Bopha ku endleka yini? Mi yo karhala? A hi karhalangi lava vanhu va hehe va safe so ho va tsundzuxa ku va safe la patwini. Hi nge karhali hi ku ntirho wa hehe ku vanhu va hehe va fika lava yaka koho va ri safe. Se ha va tsundzuxa ku va nga rivali ku a Mpumalanga loko va fika they must comply. na mithu mani hi twa ku hi nga kuma muyingiseri hi loyi a lava ku vutisa kumbe ku vulavula hi mhaka leyi bulaka yona. I nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene? Hi pfukeli boti wa mina a khensa swinene. Mi ri yini n'we? A na ta vutisa ka lava kwalamo back out kuma trip ende trip leyi wani mi nge koti ku teka movha leyi le Mpumalanga yi ta teka vanhu mina permit ani wrong route ende loko mi fanele va special permit swa ni tekela ku xikomu na poundiwa na wa nga ndundela yin'wana loko muku ani mi nge vutisi mi tlhe mi ya mahlweni kambe xivutiso i ku mapaundi wa ke kambe lexi a ni lava ku tiva ka n'wina loko muku swa mi tikela ku kuma permit mbula mina yona permit but le tikiti ta la mina nga kona sweswo a ni ku swi kuma maybe kuna mitsonga kuma special permit and not trip ni vula swona mi tsandzisa hi yini ku kuma special permit hi sali la ni swi vutisaka swona ni va ni applyile loko ni cheka makhayiso. Okay inkomo manana mi ri yini ka vona? Muhashi special permit huma same day loko applyela special permit xi huma same day but ku hlamula mbutiso wa vona va nga vutisa wo i ku loko va fika vhela hi ta hi impounda movha cause nawo a wu pfumeli ku ri va teka vanhu va va tisa ka route leyi va nga ri na yona ene loko va nga ri na route
the advice is aba kumi mova leyi nga na route ya ku ta haleni va teka vanhu va va nyika vona because impounda movha yi ta yi impounda loko yi nga ri na yona route and lexi ni xi tivaka i ku special operating license a xi teki nkarhi ku huma loko xi apulayela nyamuntlha u xi kuma na nyamuntlha u famba na xona problem leyi va ka na yona i ku vanhu va teka vanhu na loko ku ri ku ri vanhu va fika late va ku hi lava ku ya Mpumalanga va va teka va nga apulayelanga special operating license at all. That is why va kumeka va khomiwile loko va fika hala. Hey, ya mvutamuleli verise kwanele bopha ai tweleni loko ri na un'wana hi nga se gimeta hi le ku buleni na va ndzawulo ya mitirho ya vaaki magondro na vutleketli eMpumalanga ka xiyenge xa operating licenses ngopfungopfu ka swo famba swa mani na mani phumende yo kota ku tirha ka swo famba swa mani na mani a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani Budbak baba Budbak mina ngutsa sesana ku vana xiphiqo hina va mathekisi because ukuma ku ri Mgqibela ku ta vanhu lava ri va lava ku ya tlula mahati ene se na tsandzeka hikuva a va endli special permit hi Saturday hi ndlula njhani kwalano va hi khoma ene loko hi layicha vanhu lava hi va yisa hambi hi kwala Cotton-Dale ni la Theluku kusuka la Theluku ya Cotton Dale va ri Rome Road a wu nge yi la Theluku la Closile a tlula mahati hileswaku va ha puse apartment ya section 10 phela loko yi la around a ndi le ku fambeni ni chicha vanhu ni layicha ni chicha vanhu layicha ndi yisa vanhu loko va lava ku ya ku hlambeleni ku na lodge la ya khomiwa loko swi ri hi ndlela yeleyo hi twa nga khomeki kahle hikuva swi ri hi vele laha ka section 10 ya va ngo va dlaye apartment va kuna va yi tlanga still se yi wena section 10 section 10 i yini mpfumelelo wa le Joni wa ku nghena Joni u tshama kahle u tirha loko u nga la section 10 a vo ku sesana a hi ndlulisaka ku Budbak loko ku ri Mgqibela vanhu va hayi xitwa mole va ri hi kombela u yisa tlula mahati na nemetweli papa nemetweli sesana mi nga si hlamula ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni ta vuya hisa mahlweni endzhaku ka leswi hi nguva leyi ya ntsako va ndzawulo ya vutleketli va hlohlotela vachayeri hinkwavo vakhandziyi na vafambi hi milenge leswaku va xixima swinawana swa le magondzweni na ku tiyisa leswaku mimovha ya vona yi lulamile ku famba egondzweni emasikwini ya lama hundzeke ntsena mimovha yo tlula 2500 leyi nga yimisiwa eka ti-road block yi kumeke yi ri na mathayere lama nga hela mathayere lama nga le ka xiyimo xo biha ya na khombo swinene ngopfungopfu loko u chayela rivilo ra le henhla hikuva loko ya buluka ya nga vanga timhangu leti dlayaka vachayeri kambelani mimovha ya n'wina loko mi nga si pandzamananga hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli hi yisa Afrika-Dzonga emahlweni hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandele ka ku haxela wona twi kusuka haleni Ximungwe taxi rank hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu Ximungwe xinyenyana mi vo maka ko ni tshemba ku se mi swi tiva swoleswo leraku loko se hi ka hi famba ku ya mahlweni mi ta muka mi swi tiva ku loko hi vulavula le Ximungwe swi tumbuluka ka xinyenyani hi ndlela hi yeleyo ayi na ha ri ku buleni na sesana Raisibe Sibanda lava hi bulaka na vona hi ka hi langute ka timhaka ta tiphumende leti ku vulavuriwaka hi tona sesana ni pfune ni ku twisisa ku mi n'wi pfuna njhani muyingiseriwa xo sungula Mgqibela ku humelela vanhu laha mutini wa yena va ku heyi hina hi lava ku ya ku hlambeleni halaya va ndlisa ku yini muhaxi nawu i nawu hi nge wu tshovi nawu u ri munhu loko a nga ri na ndlela ya ku ya lava giveli va lavaka vakhandziyi va lavaka ku ya koho loko a nga ri na ndlela ya koho a nga fambi a ya kwalaho
loko ku ri Mugqivela vanhu va lava ku famba timovha ti koho leti nga na tiphemiti a Ximun'we timitini lava nga na route ya ku ya Thula Mahashi a ku komberiwi vanhu lavaya ni ri vanhu va mathekisi va tirhisana na vona a va kombeli munhu la nga na ndlela ya ku ya a Thula Mahashi a va tekela vanhu a ya va veka a Thula Mahashi nawu hi nge wu tshovi nawu u ri munhu loko phomete ya yehe i nga n'wi pfumeli ku ya Thula Mahashi a nga yi a Thula Mahashi. Kube Mugqivela kona himpela amina ku nga va ku ri na xiphemu xin'wana xa ofisi ya n'wina xi nga pfula ku xi ta nyika vanhu tiphomende leti ku hava sweswi hi December tiofisi ta hehe ta pfula hi Saturday like last week Saturday ofisi ya hehe a yi pfuri maofisi ya hehe a ma pfuriwile hi Saturday so loko ku ri busy maofisi ya hehe a va a tirha hi ti-Saturday mara not ti-Saturday hinkwato loko ku ri busy va va koho vanhu va ku tirha hi na Saturday but hi kombela vanhu ku ri va ya aplayela ti-special permit during the week hi ku during the week we are 100% sure ku ri vanhu va hehe va ri koho a tiofisini va yimele ku va pfuna ku va ta kota ku kuma ti-special operating ta vona ti-permit ta vona so a kombela ku ri vanhu va ya ka ha ri na nkarhi nemetweni sweswo ntshemba ku na vanhu lava va yako na ku va tsundzuxa ofisi va hera ka public works roads and transport ri le kusuhani na le Masirheni a Thula Mahashi vatirhi va koho laya va ku va ta kota ku va pfuna from 8 o'clock until 4 o'clock sweswi hi December va tirha until 6 o'clock so loko va lava ku ya aplayela ti-special permit va nga ya ofisini ra hehe va ta kota ku pfuneka nemetweni sis Ana nemetweni kambe mi te mali muni i 300 rand special permit 300 rand special operating permit okay swinene sis Ana okay swinene antivi loko ri karhi antivi manyana ni mi nga si famba sis Ana ni la ku kamba loko ri ku a ku na un'wana mingiseri ke hi nga se veri va ha ri kona i mani twa un'wana mingiseri lo enhlekani aye botshat enhlekani aye papa pfukile njhani pfukile mi na mirini a ni lo kombela yana ku vutisa ka Ana leswaku loko a swi tivi ndo aplya e permit yi lero yi nga va yi durha ku fikela kwini naswo yi teka nkarhi wa ku fikela kwini ku va yi huma loko mi apply yini permit leya special operating permit ya le special hayi le ya nana hayi le ya temporary ya for sweswi nyana kwala ni la ya street ya movha vele hi tsona vula ku swona ni nge n'wina mi vula ya nkarhi hinkwawo a mbuli leya ku namuntlha ya nkarhi hinkwawo nemetweni ni nga si ya ka sis Ana hi ringeteni ku kamba loko hi nga kuma un'wana munhu hi twa ku ye ri yini hlekani mi amukeri ka munghana lonene a khensa n'wina mi ri pfukile pulpet wala xivilelo ni ehenhleni ka ndzawulo leyi ya ndzawulo ya xikaya hi mhaka ya ti-permit nkarhi wa ku tala loko a swi teki movha leyi fambaka yo hina yo permit ne ivi ni fika na ku endla special xa masiku ya mambirhi manharhu nyana hi fika Thula Mahashi le public works kuma ku network a yi kona va ri va hava ndlela yin'wana leyi va nga hi pfunaka hi yo kombisa ku hi kota ku ni hi famba hi fika laha yaku kona ku ri hi ku a hi problem ya hina timfanelo hinkwato va dyondzi va ti helerile ya xirho xa mehe xivutiso xa nkoka xivutiso xa nkoka ngopfu xexo sis Ana beri ni khensile boti wa mina inkomo va suseni tindani se va twala xibazana xa kume movha leyi inkomo a hi languteni vayingiseri lavambirhi sis Ana mi ri yini ka vona na khensa Mahashi futhi ku ni ta hlamula muyingiseri wa ku sungula ku aplayela operating license i 630 and operating license yi teka 90 days ku munhu a ta kota ku yi kuma and it's not guaranteed ku munhu u ta yi kuma kumbe a nge yi kumi cause ka ha lava ku tshama board yi decide ku va n'wi granta kumbe a va n'wi granti na but yoho yi teka 90 days i 630 ku hlamula muyingiseri wa vumbirhi loko hi nga ri na network
a communicate na office ra he ku ri network a yi kona hi fonela office ra le Nelspruit ku va kota ku hi pfuna ku vanhu va kota ku kuma ti-special operating license ta vona. That is why hi ku vanhu a va yi va ya aplayela ti-special permit ta vona ka ha ri na nkarhi ku ri hi ta kota ku kuma nkarhi wa ku ya a Nelspruit loko ku ri network a yi kona a ofisini ra he hi ta kota ku kombela va le Nelspruit va hi printela toho ti-special operating license hi kota ku va pfuna. Kambe ni byeleni mina ni tile a hofisini ya n'we a Thula Mahashi sweswi ebe swi kumeka ku a ku na network se xivutiso ku ta va ku loko ku ve ni fikile ni kuma ku na network mi ndla yini sweswo mo ni tlherisa mi ku hayi famba kumbe mi ndla yini? Hi communication na office ra le Nelspruit ku ri va kota ku va pfuna vanhu a yi va tikisi vanhu ku va famba va hi ku a yi na network and then a va fambi mara loko ku ri ku ri munhu kumeka a jikisiwile ofisini va tsala hansi va hi byela ku ri ku na movha ya so leyi nga ta aplayela special operating license a nga yi kumanga hi ya ri busy na ku n'wi pfuna ku ri a yi kuma but loko a nga yi kumanga office ra hi byela ri communication a hi ku hi byela ku ri munhu wa so a tila ta aplayela special operating a nga yi kumanga. Se ni vula ku swona loko a nga yi kumangi mina ni nga ni bindzu ra mina na mina ri fa hi mhaka ya ku swi swa n'wana swi fambi kahle hi swo mi vula ku swona? That is why ni ku ka n'we loko ku ri ku ri munhu a nga yi kumangi special operating license hi mhaka ya office ra hehe office ra hehe ra endla ti-means ta ku ri kota ku pfuna munhu la nga yi kumangi operating license ku ri ku ri i office ra hehe leri nga kotangi ku n'wi pfuna. Na metro maki ni metro kahle swinene imani kamba loko ku nga va ka ha ri na wun'we wo hetsela hi twa ka ha ri hava. Okay, se loko ku nga ha ri hava hi swihi leswi mi hetselaka hi swona sesi ana ngopfungopfu loko kha hi vona ku himpela loko se mi kha mi khome timovha ta ku tlula 1,000 ha ha ri ka masiku ya ntsongo yo tani ya N'wendzamhala swi vula ku vanhu vo tala va le ku lahlekeriweni hi mabindzu ya vona hikokwalaho ka ku va kumbexani swin'wana va nga swi landzelelangi kahle mi ri yini n'wina ka sweswo mi hetisela mi ku yini? Vanhu vafambi va ya aplayela ti-operating license hi ku hi ta ve hi ri kona vhela hi le ku tirheni ene hi nge fiki ku tirha hi ta ve hi ri ku tirheni until not only hi December but hi kombela ku vanhu va ya ka ti-office va ya aplayela ti-operating license because vanhu leyi nga kuma so i ku vanhu ti-operating license va hava ti-operating license a va apply for ti-operating license so hi endla xikombelo xa ku vanhu vafambi va ya aplayela ti-operating license va tshika ku layicha ti-overload va tshika na ku famba ka mapatu a ku hava a nga va pfumeli ku va famba ka wona ku vanhu va hehe va ta hlayiseka. ene loko ku ri ku na vanhu va nga tolovela ku famba hi tiphumende ta mixikaxika ku fana na vanasikanani Mpumalanga va nga zivata ku va nga zivata Mpumalanga ni khesitses ana hlayisekani tololo ni kha ni famba xikarhi ka patu ra aka R40 kusuka Dwar Slope ku ya a Khonhuku ni hinde maphorisa va yime ka tindhawu tinharhu leswi vulaka ku hayi a ku na nkarhi wo huwa Mpumalanga se kwanele bopha ni khesiti swinene mani hi le ku tirheni papa Khensa mbana siku ra kahle inkomo na n'wina hlayisekani sesi wa mina ntiyiso mingisiro Munghana Lonene FM leswaku n'wina teka xibazani i ri hana phumende nghena patwini na Mpumalanga nge fambi na xona xibazani xexo va thewukerile se n'we mi nga na mihleketo ya ku kumbexani mo tifambela ku lomu swipfundeni swa n'wehe mi ri hana tiphumende vhetani mi swi tiva ku haya Mpumalanga a mi nge tlheli na yona movha yeleyo loko ku ve ku va ku ri na phorisa kun'wana na kun'wana na ku khensa na va mdluli hi ku maphorisa ya le Akhonhuku hi mpfhuka ni fike laha se na ti vona tivhene ta le Akhonhuku ta ka ta ya hala na hala swi ti komba kahle ku va thewukerile hi ndlela yeleyo. Awara ya n'we henhla ka nhloko loko se hi vuya hi bula na va City of Johannesburg mi ta tsundzuka ku vuye ku ya dlawa un'wana wa varindzi kumbe murhangeri wa khampani ya varindzi loyi tlhelo a ku ri murhangeri kumbe a ku ri DJ wa xiyimo xa le henhla loyi a nga hundza emisaveni hikokwalaho ka ku va kha ku landzelerisiwa timhaka ta miako leyi nga tlhakisiwa adorobeni ra Joni. Se hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku xiyimo xa muxaka lowu hi fike njhani ka xona koho hi nga humisa ku yini sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava hi lawo nhlekani
Okay, sweswo mingisero mukana lona FM yi vuyile mavhengeleni languta nkarhi i khume timinete ntsena ku pila wara ya khume nharhu nongonoko ya Afrika wa vulavula ni ku tisela wona thiki kusukela a Ximungwe eka nhlekani lowu vangiseri va mukana lona FM va kha va ta van'wani va fika va kalala va ku hi mina van'wana ku i kalanga lona va ku hayi yena ni ku hawu a ni fanele ni ri njhani kasi a ni fanele ni ri njhani nandzu wa mina ku n'we loko mi tshamini mi fike mi languta khalanga wa n'wina ivi loko se mi ni fika mi ku ha yena mi nga ni kaneti mina mi me n'wina hi me khalanga wa kona kambe swi ri tani mingisero mukana lona FM a khensa swinene a hi boli ku fika laha ka hafu ku pela awara ya n'wene hafu ku pela awara ya n'wene amukela Captain K Makhuvele hi bula na vona hi timhaka ta vulavisisi mi ta tsundzuka ku endzhaku ka loko ku dawe DJ luya tolo van'wana i veri DJ Warrants loko a dlawile ku hetelela loko va na ku vulavula ko tala ka ku ongeti munhu loko vanhu lava nga dlayiwa hi ku ya hi leswa CCTV camera swa tikomba ku i va mani va nga va un'wana na misisi yo leha i komini swi ku yini va vona va nge hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani se hi ta bula na Captain K Makhuvele lava va nga ha ri ku va nga masikwini yo wisa va nga ta hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini n'we tanihi maphorisa mi fanele mi hi byela kumbe le ku lavisiseni hi ndlela leyi se a hi twene timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumana na tona nomboro i 0860 002 a hi ku tumingisela mina ku ringanisela ri kola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo ni le Ximungwe emahandleni ya patu ra ku ya Dumfries na le ka Mathivela le ka va ntukulu wa mina Kgoshi Mokwena lava loko ni suka lani ya ka vona sweswi veteni hinda hi kona va kota ku ni vona hi ndlela yeyele 0860 002 a hi mi tumingisela mina ku timhaka letin'we mi nga tikhoma ku nga va ku ri tihi vanhu vo tala lava ni nge le ku tlangane na vona la a Bushbuckridge ve ri ntlharihini ve ri ve ri ku na byongo hinkwabyo laha hi Cindani a ni tivi ku va vula yini kambe leswi va mi byelaka swona loko ni tshika ni hlangane na vona hi ndlela leyi a hi tekeni mingisero loyi a ri wo sungula hi twa ku ye i khomete timhaka leti a nge ri nhlekani lowu namuntlha ku ri siku ra ku 17 ra N'wendzamhala i lava ku vulavula hi toho ka Afrika wa vulavula i nhlekani a ni nga presanga kona a ni nga presanga kona kambe 0860 002 ni lava ku ta ku hi kota ku twa ku ye muyingiseri loyi i ri yeni yena ta va ni ka ni ringeta ku lava na lava hi nga na vona la hi twa ku vohoke va ri yini hi ndlela yoleyo ku fana na lava kambe la ku na ku keketlela ya ve le ku mukuleleni va ta hi lebyiya hi ndlela yaleyo se i tin'wana ta timhaka leti ti nga le ku endlekeni mingisero wa mina 0860 002 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nteri hi lava ku tatwa a ni fanele ni bula na va doroba ra Joni kambe hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana leswi va nga na swona a hi koti ku va yisa mahlweni bulu rero kambe hi lava ku twa wena kwalaho nga kona 0860 002 eka nhlekani lowu a hi tekeni lowu mingisera ri wo sungula nhlekani lowu hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani hi mi amukerile ka na kwalano veri a hi kona ku ya amahlweni ka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yaleyo lo a fana ni pfuna endlovu laha i le ku dyeni kambe a swi ta mhaka loko a ha ri ku dyeni hi ta va hi kha hi vona ku hi yisa ku yini amahlweni eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ta vuya hi yisa mahlweni kombela hi sungula hi hundza hi laha kuma ku fika eka 120 eka litara hi ti-ebucks loko u chela petrol eka engine hi FNB Aspire pfula akhawunti eka FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi koti ku angula u ku yini khomete timhaka hi ndlela yaleyo kambe a hi amukeleni mingisero loyi nhlekani hi khalanga mpfukile hi pfukile minjhani wena hi pfukile mani i tintambu ta ala mi nge ni dlamba tano huma moyeni dlamba leti a ni la ku vulavula i nkarhi wa makhisimusi khalanga na ya mahlweni ni tivisa vanhu ku i nkarhi wo biha swinene ngopfungopfu lava nga na timovha na lava nga hava timovha lava bilivhaku ka timhaka ta ku hiking a hi lunghangi na vula sweswo ku n'wina mi nga mi ya ku hiking mi swi tiva ku swi nga endla mi fika tinhundzu ta n'hweti lahleki
swi tivini ku chances ya ku mi tekeriwa timovha yi le henhla swinene hikuva swigevenga swi tele apatwini ma ni twa khalanga kahle ngopfu ni mi twa kahle loko na ha ya mahlweni khalanga ni vulavula hi sweswo ni la ta tlhela kombisa ku ni vulavula hi safety ka lava va hayikaka na lava va hayikisaka mara again ni la ta tlhela vulavula hi vuhlayiseki ka munhu ntsena a swa ha khumbi movha ngopfungopfu emitlangwini sweswo kun'we na mi ya ka mitlangwini avoidani leswiya swa ku mi ya mitlangu ya vanhu mi lo hliki mi suka mi nwi va xikombweni teki loko mi fika le mitlangwini ya vanhu va suka va mi nyika xikalu xin'we mi vhe mi lova kasi mi te mi cheleriwe lomu huma kona mi kwela mitlangu ya vanhu na lava va nga ta vuya va lava va cinacinaku munhu a nga cini a siya cold drink kumbe byala tlhavu ya anwa ku bihe ngopfu ni ringeta ku kombisa ku vanhu a va mi vula ku byongo bya ngwenya byi tele leriya ra ku kalanga swi tele ngopfu sweswo wun'wani u lata testa hi swona ku bya tirha na maswona ena ka ha ri na therefore phela loko ze inwa i fambile maswona se hi yo leyi ni ringeta kombisa yona ku munhu a khomixile xa nwaku hi xona ene vana a avoid ti-special plate loko va ri lomu tlangwini plate leyo ta yi nga yi lavanga va fika va ku nyika i xurha mani fane i xurha hi mhaka ku i ta famba vanhu i ku va tsundzuxa ku safety yin'wana a hi ringeteni ku avoida ti-argument lomu mabyaleni loko vanhu va nga tshama kona va ta va pikanile vanhu va fika va holova ku bananiwa kwalaha vanhu va vaviseka vanhu lava hakusana ku metiriki xikombelo xa mina i ku ti-result a ti se huma mi ya nwa mabyala van'wani va sala ti huma ti-result va lovile swi ta hetisa mbilu ku vava hi ku ka va nga ti hlayisi se a hi ti hlayisi mativa mhaka leyi mi nge le ku vulavuleni yi na nkoka ngopfu hi ku sweswi ni nga vula ku tolo ni a ni ri la ni nga kona sweswiwani ni peleriwe laha ni ya lemuka mhaka yin'wani yo vava ngopfu mhaka leyi ni nga lemuka yona yo vava a ku ri mhaka ya ku byala byi le ku nwiweni hi ndlela yin'wani yo chavisa ngopfu byala byi le ku nwiweni hi ndlela yo chavisa leriya ra ku a ni tivi ku ka ha na vutomi ke handle ka byala se a ni tivi ku swi vula ku hi fanele hi endlisa ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo leswi swi chavisaka ku khalanga loko wo fika i vhakela tindhawu to tala hi makhisimusi na hi ti-31st kumbe loko ri xili ti-1 i kuma patu ri nga ha vonaki leswaku na loko lahliwa president ku nge tarisi swona loko lahliwa president vanhu va tleleterile kulombina ti-cola box leswaku munhu a nga swi tivi na ku i suke tolo na va mani swi endlise ku yini i tlele kwini a swi te yini as long as yena a nwile vona va satisfied i ta pfumala tiko khalanga vanhu va ta va ta hetelela ku hina ha ri ku nwetetile ka mabyala a hi vuli ku vanhu va nga nwi mabyala mara a va nwi mabyala hi vutihlamuleri xo hetelela ni kha ni huma moyeni khalanga khale ka matiko na leyi ya ha ri ka safety ya vanhu khale ka matiko a ku ciniwa xibelani swi va kahle swi saseka vanhu vo tala lava yaku mitlangwini va ya cina xibelani a va swi tivi ku vavanuna lava yaku laha va va lo rhambiwa hi va ndyangu a vuli tshamelela ku la ta vona xibelani leswiya swa masiku lama swi cina mi kha mi korhamela a ku ve munhu a mbale xilindeni loko a kha a korhamela sweswi va endlisaka swona hi mhaka ku vanhu vo cina va korhamela khalanga entlangwini laha ku nga na swihlangi ku nga na lavakulu na le ndzeni a ku nga ri nchumu na vazelina hi tutiwani ha kombela munhu a swi vuli ku cina xibelani loko munhu a korhamerile cinani kahle ti heta vona swona hi mi bela mavoko swa ha ri swa vuhlayiseki bya n'wina na swona sweswo hikuva loko mi suka kwalani vanhu va swi vonile na ku mi le ku korhameleni mi nwile va ku mi pfinyeni ya ni mi twile vutomi na khensa swinene dange khalanga na khensa swinene inkomo xiyimo xo tika lexi hi nge le ku hanyeni ka xona swi tikomba ungeti ku na vanhu va pfaku va ndla ungeti a va na mhaka na vutomi bya vona va na mhaka na vumundzuku leswaku loko va kha va hanya namuntlha vo twi nga ri va ta tama va te tani kambe ke hambiswiritano a hi hundzeni na ku bula na ba loyi ni nga se bula na yena i mani sungula no basisa leswi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na ku rhula ka miehleketo
u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo, xikan'we na mali ya swo famba, groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joina namuntlha, swo olova, ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044, yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Mapelko Music Festival and Traditional Beauty Contest eRotterdam Stadium 25 December 2025. Awuya khume na mixo ku kondza rixa mali yo nghena R50 lavantsongo, R100 lavakulu. U nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wiha R100. U nga tiwinela movha na swin'wana swiwiniwa, hambi tinqambi ti ta va kona. Soli Makamu, MC Oscar Makamu, Mlanjwa wa Ndhumba, Metro Beat, RSA na van'wana vo tala. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Sweswo mixero mungana lona FM hi vuyile nakambe eka xiphemu lexi xa nongonoko 20 ntsena ku pela awara ya 13 teri ni ku haxela wona tweet kusuka la a Ximungwe taxi rank lava va association loko va ri koho kwala kusuhi va tshunela va ta va na byela ku va hanyisa ku yini na byasi lebyiya hi ku a ni koti ku twisisa ku hikokwalaho ka yini ku ta fanele ku kula byasi kwala va tirhela kona hi ku i ofisi ya vona leyi va taxi association na ni mi lava la kusuhi la mi ta ni byela ku mi lava ku swi endlisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku mi tirha laha kumbe n'we mi nge le ku chayeleni mathekisi ya lama nga koho la renkeni n'we mi nge le ku chayeleni mathekisi lama nga koho la renkeni ni kombela mi ta ni byela ku nhova leyi yi za yi kula yi kutani mi ri kwihi n'wina laha hi ku a hi fanele hi swi lulamisa leswi a ni tshembi swi lava mfumo kumbe yini swo lava hina hi tirhaka laha siku na siku se ni kombela va association loko mi ri koho kwala kusuhi mi tshunela na n'we mi xavisaka na n'we a mi fanele mi ni byela ku kuza ku tshwala kuza ku va na nhova ku tlhuma ku kutani hi leri nge yini kambe iva ni sungula ni bula na bava laha a mi cini va aye mpfukile minjhani mi va swi tiva ku mi mani n'we mani hayi Johnson Khosa van'wani va ni tiva hi Jimaro wa Matanda Jimaro wa Khosi lerikulu ni va ni tiva hinkwaswo Khosi for life. Oh na swi vula ku kuza i wachuka i kutani i mhaka ya ku u sapota xipano lexi a xi ngo tshama Nane FM Xitsonga Music Awards hi ti 20 December 2025 eThula Mahashi Stadium. Loko ri ku ra mi tshama miya me a ni ta ku ringetani. La ta tiphina na Dr. General Musa, Metro Beats SA, Vuyelwa, Dr. Thomas Chauke, Isawa Tiko, who's at the pro, Mr. Ball, Kenasi, Murumba Peach, DJ Lolo, Sinampaka, DJ Bravo, DJ Buksa, Cocktail DJ, Bambam Takaro, Mantakosi, DJ Mumba, DJ Man, Pensele, DJ Talo Murupelo, Dr. Majeke, Nelson Tivane, DJ Mfundisi, Sipoma Kabane, Temba Nyati, DJ Brian, Sanela Mashabane, Shongi, Pumla Music, Given Mabunda, Nabahashi wa Mgana Lone FM, Batama Barikona, Document ticket Ramani na Mani is 200 Rand, VIP is 450 Zena, Matikiti Yakumeka online app copy ticket, Nenaka Mavengele ShopRite, you save, not checkers. Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality hi ku seketeriwa hi SAMPRA. Munghana Lone FM, makombandlela. Lama tikona tikwana la. Yi khomi nyana hi sungula hi lunghisa leswi. Yi khomi nyana hi sungula hi lunghisa leswi. Okay. XMA 20 yikwala nyongeni.
tikumela thikithi ra mani na mani hi 200 rand ra VIP hi 450 ntsena kuma thikithi ra wena sweswi mathikithi ya kumeka online eCompuTicket na le ka mavhengele ya Shoprite Usave na Checkers munghana na FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #AXAMay20 ungayelele eka Afrika wa vulavula kumbe loko xiyimo xi tetana a ku na susumeto un'wana wu ndlaku ku swi fika la MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalana a swo va ku hlweleni khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa wa swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu amutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni hi vulavulaka mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti khelele hala swi vula ku pepejela sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula seni ku namuntlha swantswani xinyata ni landza July le ndhawu ele ka Munghana Lonene FM kombandlela mitsiro khalanga matwano ku mi khe mi famba tiko lera ro saseka leriya ni khomiwa hi ndlala kusuka ka Xikundu i ya pfala nomo i patu ri kulukumba ngopfu i ya kwa halaya ka Xikonere loko i decide ku famba hi grant a ni ri leriya pat a hi rona leriya premier va nga tirhi ta va xikontiri loko ku vekiwa Big Mos a hi rona inxi na namuntlha tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Jimaro ni ku vona eke i xavisa kumbe veri va lava ku lunghisa swin'wana i manyana hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lolangi hina u lole mafonini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelani busese a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela ulele i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu maphilisi mara la ke se Mandela kona ulele vona ku va ku xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela biya swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni
so ko lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga n'wi namulela se leswi nisa ku leswi ndzhaku ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khote n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ni swi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se u kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se ehlisa ku yini kusuka kwalani palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Nga vulavula nyana nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing. Hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta sala ku tisa leswi ni swi endlaka. Ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa. Sweswi a ku feyile nchumu. Leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso. President va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na. So i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swipasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi ku ya vulavisisi leswi va ku karhi hi lavisisa na ha lavisa ka hi nga ri na matimba ku fika lavo va nga fika kona timakhopholo ta titiraka ti le ku tsutsumeni ta mapolitician ti rhwela ku malala mara timakhopholo ta government ti tshamile mapolitician ya lo wihi tibazi leti a ti xota ti phasi loko mi ya Great North va nga mi komba tiphasi ta tibazi ti va nga teka kona a ti kona se swa hi kombela ku nyiki ka Joe Maswanganyi nga ku va nga hi pfuna ku vulavula va ta va vulavula na va karhi va vulavula hi ku mfumo wo karhi va nge wu koti vanhu va tirhela va Van Wyk va Van ma sweswi na va Van Wyk va vanhu va ntima and Van Wyk wa munhu wa mulungu u na blue card Van Wyk wa munhu wa ntima hi le ka double brew hi le ka yini ka double brew palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mkana lona FM kombandela a hirin ka na ku ya ka Captain K Makhubele ka meke ni nga se ka bo loko momela so mo an lavela captain la imani vulavula na nkulukumba lo ba swi lava ita zitwala moyeni yeah all right ba khalanga ya cause yeah jela cause ba inser go cause wale kwini I cause wala jonkilanga van'wana va ntiva hi Jimaro van'wana va ntiva hi Khosi Khosi for life Khosi for life iyo maka wa chukili kutani you go disambit Khosi for life ya wena pura leyi ne va tiva from 2014 ne kana yola ma pura va TV me na kesa swinene cause ite wa tala I mean ita tini cause wa swa ku va khalanga ne yeah emqondo wa wena tele wo lompa ya kahle u lungisela vanhu swilo swa future nje rank leyi naswona swa ku yi lungisela rank leyi ku veni yi empty ne rank ku veni na shelter ayi na switulu ku nga rank nje mara yi xongile ene sweswi ya tlhuma ile hile yo tlhuma sweswi munhu nga lumiwa nyoka laya ku ve le renkeni ni xikhafu xa ku association yi kwi loko steta hi leswi lava ku tiva ku swa association yi kwini rank yi bolo ku ni phela ku ri so kambe u xavisa yini me ni xavisa hinkwaswo va khalanga kahle matandza leswin'wana nga vuli ne no hleketelela ku nga vi xavisana leswiya swin'wana a wu xavisi hayi me va khalanga kahle me ni xavisa timbita na hanyisa vanhu hayi swa ku ni fana na hlatikulu timbita ta ku hanyisa vanhu timbita va khalanga mi nga vulavuli mavito ya vanhu mi ta tenga n'wina vulavula swa n'wina timbita ni hlaya swa ku timbita ni xavisaka loko munhu a ri na mapiles wa hanya kahle muzimba minganga a yo nikiwa swa ku nikiwa ne se ematandza kambe minganga kumbe mi nikiwe yini kahle hi nikiwe ku hanyisa vanhu yo nikiwa okay na mi hanyisa vanhu kumbe mi hanyisa vavanuna hi hanyisa hinkwavo vanhu wa xisati wa xinuna hinkwaswo swa swihanyisa vanhu
vanhu hinkwavo a hi kheti ne Khensile Khosi for life ni khensile swinene ku va ni yingiseriwa a hi yeni mahlweni hi seketela na London FM kambe te ta hlangana Thula Mahashi musobo a ku na yin'wana ndlela no sungula ke Thula Mahashi ni mbukela na sweswi na kwala ximunga musungulo kuta mhlambe se mi ta ka yi 8 or ka yi 15 ani na loko mi tivela ka Premier la antini hinkwako mtshami ri ko mara n'wamakala n'wa mi vi kona namuntlha ni loko Premier va tala loko Premier ko hayi na tholisa va khala mani nga ri kona ina famba na wa Premier hayi mara ni mi rhandza ku ni kombela mu huma hinkwenu n'wankupana mu huma hinkwenu Jokilanga hinkwenu mi ta mi ta vona munghana lonene la huma hinkwenu mi ta Belfast Somerset hinkwenu vuya endla ximungu la mi ta vona exitichi xa n'wina lexikulu xa munghana lonene danke na bonga va khala mi vakatini mi rhandzi hinkwenu va munghana lonene ne xikan'we na n'we vaakatiko khoza se vele fonweni kambe hambiswiritano a yeleni ka Captain K Makhuvele hi bulanyana katsongo na vona laha hi timhaka ta vulavisisi ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku vanhu va loko ku ri na vugevenga kumbe swin'wana swo fambelana na sweswo ku va na mavito lama ma humesiwaka kumbe va ku hayi hi n'wi vonini a luke misisi ya njhani kumbe n'wi vonini a ndle yini hikokwalaho ka yini switetani kambe na pfumela ku ni nge fambi na association yi nga tangi yi ta vulavula na mina loko vo ka va nga ti la va ta vulavula na mina tho hi laha va ta swi vona ka va hi amukeleni Captain K Makhuvele Captain hlekani minjhani okay Captain hi pfukeli minjhani Captain epfukeni ma ni kombela va mi tlakusa nyana kwale studio a ni mi twi kahle kambe sweswi se la mi twa loko mi ku hi pfukela khensa swinene mani loko ku khomiwa kumbe loko wesenzo meyiwa ku ve na swivulavula swo tala Captain va ku hayi hi va vonini vanhu va kona un'wana wa misisi yo leha un'wana wo endlisa ku yini sweswiwani ku dlayiwe DJ Warrants naswo se ku sungula ku endlisiwa sweswo a hi vulavuleni hi vulavisisi lebyi mi va ku mi kha mi byi endla tanihi maphorisa n'wina se mi nga ha ri ku kona kumbexana mi ta kota ku hi hlevela ku hikokwalaho ka yini hi yo mandlela ya ku se mi dumisa ku hi n'wi vonini i munhu wa so sweswo inkomu brapet lexi ni nga vulaka xona i ku loko u vikiwa nandzu and then lexi xi lavekaka i ku a ku nyikiwi vulavisisi byi ya emahlweni ku ri va ta kota ku kuma ku vanhu lava va nga endla milandzu leyi ku nga va ku ri va mani loko ku ri ku na vanhu lava mi kumaka ku va swi vonini leswi nga humelela hi nkarhi lowu mhangu ya ku yi nga humelela lexi va fanelaka ku xi endla loko ka ha ri kasini ku va ku ri na maphorisa lama ma nga mbala swa blue hi ndlela ya ti-beep laha mi kumaka ku va tsariwini hala ndzhaku ku crime scene se loko va ri laya ku ta va ku ri na van'wana futhi lava nga ta va va karhi va gadara information aka lava va nga va vona ku lava va nga va ku va ndle mhangu leyi i va mani se loko ku ri ku na munhu loyi a swi tivaka ku na vanhu va njhani lava nga ndla mhangu leyi a tihlanganisi na vo vanhu valava loko ku ri va nga swi koti ku tihlanganisa hi vuchava ku vonakala a xikarhi ka vanhu a nge loko a sukini a fona kumbe a ya police station a fika a va nyika information hi ku leswiya swo loko munhu ka ha ku humelela mhangu ivi van'wani va vulavula ku va swi vonise leswi vo vulavula njhe va nga byeli vanhu lava fanelaka ku lavisisa hi swona swi hluphaka hi ku mi hetelela loko se ku ya kumiwa munhu wo karhi loyi kumbexani vo ngo misleader kumbe ku director aka direction ya wrong ku nga ri swona mu hetelela mi khoma vanhu va wrong so swi kahle ku loko ku ri hi ku ku na vanhu lava va tivaka vanhu lava va nga endla mhangu leyi va hlanganisa na vanhu lava va lavisaka mhangu ku nga ri ku va vulavula ntsena kambe minkarhi yin'wana a ku vi ku ri vanhu njhe phela ku va ku ri n'we maphorisa ku fana na loko ku vulavuriwa hi timhaka ta Senzo Meyiwa a ku ri vaholobye va maphorisa va kha va na mukhomishinara wa rixaka va ku munhu wa kona endlise leswi na leswi na leswi antijikijiki va ku khomiwa munhu wo ka nga ri yena se kwalano ke ku endleka yini ma vona botsat vurhangeri bya tiko kumbe varhangeri va mfumo va nyike matimba eka maphorisa ku ri ya tirha mhaka ya xiphorisa leswi swi faneleke i ku
na vona va lava va nga va ti-politician a swi laveki ku ri loko ka ku humelela mhangu va tsutsuma va aka media va fika va vulavula swilo leswi va nga swi tiviki na vona ku ri swi suke swi ya kwini ku a va nga ri kona na laya ene hi ndlela yaleyo hi vona lava tlhaku va onha timhaka ta ti-case letiwani hi ku loko va vulavula va ti byela ku va na ti-powers ta ku vulavula hi ku i ti-politicians mara va karhi va ri na ti-powers teto va hetelela va onha milandu hikokwalaho ka sweswi mi vonaku ku ri na timhaka to tala leti ti nga ku humeleleni aka Madzanga commission ku mi kuma ku ri na vanhu lava va tindzaku ingaku va na vutivi ngopfu aka mhaka ya vugevenga mara amaheteleleni kasi hi vona va va ku va rhangini eka side ra vugevenga byebyo so swi kahle ku mi nyika vanhu lava va tirhaka hi swona va tirha hi ku loko mi nghenelela swi komba kahle ku ri na swi nga ndleka mi ri ku tiveleleni ka swin'wana ku swi nga tiveki hi ndlela leyi fanelaka ku swi tiveka hi yona hi mhaka ya ku vulavula ka vona. ni twe mi ka vulavula mhaka yin'wana ya nkoka la captain ya timhaka ta hi laha vaaki va nga pfunaka hi koho ku lwisana na vugevenga ngopfungopfu loko va ri na swo karhi va swi tivaka va ya va ya hleva sweswo swa ku taniya kambe ve ri minkarhi yin'wana loko va endla sweswiya swa ku va mi luma ndleve va tlhe va xavisiwa hikuva va lume un'wana wa n'we hi ndleve se hi swi tivisa ku yini ku loyi hi n'wi lumaka hi ye wa mampela a nge tlhe a hi xavisa xikulukumba loko vo kota ku va kuma ku i mani munhu loyi a nga khoma case ku va yena va byela ku yena loko ko humelela swin'wana ku ri hikuva va ku va byele yena hi swona swi nga tikombaka kahle ku ri na munhu loyi a nga endlaku ntirho wo ka wu nga fanelangi hi wihi hi ku loko vo vulavula na un'wana i to ya vulavula kumbe a fika na mahungu eka ya nga ri wona aka munhu loyi a lavisisaka nandzu and then a tlhela futhi a vula na ni ka a tlhelela ka luya a kota yena ku hayi tlhela va ri va lava ku ta ku khoma kumbe ni twe hi ximanimani leswi swi nga biha na swona se swi kahle ku loko ku humelele timhangu ta muxaka lowu a va tihlanganisi na vanhu lava va ku va ri ku lavisiseni ka nandzu ku nga ri munhu ntsena tanihiloko tiva ku i phorisa kumbe i fokisi kumbe i le ka intelligence ku hi vo vanhu lava va xavisaka vanhu va lava hi ku va hetelela vona va ti lavela swa vona matshan'wini ya ku va pfuna community ku ya hi leswi swi nga fanela hi kona hi ku ya hi nawu. Captain i khale n'wina mi ka mi tirhele a Gauteng hambi ku ri kwala Joni kambe ku na ntungu wun'wana a wu heli captain timhaka ta ku ve ri miako yi tlhakisiwile se xivutiso ku ta va ku loko ve miako yi tlhakisiwile kasi a ku na munhu a tivaka ku loyi i tshama xitandi namba mani loyi tshama xitandi namba mani muako lowu wa mani n'wina hi ntokoto wa n'wina malembe lama mi nga tirha a Joni loko vulavuriwa hi timhaka ta miako leyi va ku yi tlhakisiwile a mi kuma yini Bonpet ku na vanhu lava va ndlaku bindu hi ku hlupheka ka vanhu van'wanyana ene ku na vanhu lava va ti byelaka ku va ndla mali hi vusweti bya vanhu van'wanyana ene mi kuma ku vanhu valava vo tala va vona a va lava va nga ahandle i vanhu lava va nga kwala ka government va tirhisanaka na vanhu vo karhi va tlhela va va sirhelela that's why Bonpet eka mfumo lowu hi nga ka wona a ha ri na ntirho wukulukumba ngopfu wo vona ku swilo swi famba kahle hi ku eka nkarhi lowu a swi le ku fambeni hi mhaka ku ri na vanhu lava vona va fanelaka ku va vona va sirhelela rixaka hi vona lava va tlhaku ku va vona va endlaku swo biha ende va ti tumbeta hi vanhu van'wanyana mara hambi swi ri tano swa tsakisa eka minkarhi leyi hi nga ka yona hi ku ri na loko swi karhi swi ya mahlweni va kona lava va humelerisiwaka ku ri na lava va foma phati ya vanhu vo karhi mara ku ri hi ku loko munhu wa kona a karhi a vulavula la mahlweni ka media i vulavula hi ndlela yo i lava ingaku swilo swi nga ta swi siveriwa hi nkarhi walowo kasi hi yena munhu yaloyo lo mi kumaka ku i ndla swilo swo biha aka rixaka. na mitwa captain na mitweri captain swa tika hi ku za ku va swiyengenge swi endlekaku hikokwalaho ka timhaka ta miako yaleyo hi ndlela yaleyo a hetseni loko n'we mi ri ku wiseni mi kutani captain hikokwalaho ka yini ha tshama hi mi vitana na Captain K Makhuvele hi nga mi vitani K Makhuvele ku ri hava captain
leswiyani i ku rhandza ka n'wina na ku tsakela ka n'wina na ku ana vhele rank yi nge fi yi ta tshama yi ri kona hambiloko munhu a va karhi a tirha swin'wana va tshama va kha va vitana swona swa ku Captain K Makovela ene i ntiyiso a ni nge swi ali ku ri hi leswi a ni ri hi xiswona mara aka nkarhi wa sweswiwani hi tirha nawini hi tlhanisa hi tirha ra ku yimela vaakatiko mara swi kahle ku eka nkarhi lowu taku loko va ri na timhaka leti ti fambelanaka na mhaka tifemili na mhaka ya muxanisiwa a va tihumelerisi ta va pfuna ku ya mahlweni. Captain a khensa swinene nkarhi wa n'wina fambani mi ya rima ni twa va kumele ku rimeni sweswi mi murimisi a khensa swinene enkomo sweswo mi ngisiro munghana Lona FM Makomba Ndlela lava hi bula na vona i Captain K Makovela va kha va hi nyika xifaniso xa mhaka ya Joni ya tika mhaka ya Joni ya tika hi ku ku na miako yo tala leyi hetelaka yi kuma yi tlhakisiwile vanhu va kha va yi endla ya vona ku ve ya vona se tin'wana ya timhaka leti ti hetelaka ti hlupha ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula ntirhini le ximhungwe taxi rank va taxi association va kola ni ta bula na vona hi ku mina loko ni ye ndhawini a ni fambi ni nga vulavuli na lava va khumbekaka nako va ta ni byela ku ndhawu leyiwani yi va koho hikokwalaho ka yini vona tanihi association hikokwalaho ka yini vona un'wana kha tsutsuma nyoka laya hikokwalaho ka yini ku tlhumile laya se va ta hi byela sweswo hi ku hi lava ku vaakhandziyi loko va fika la va fika va hlayisekile hi ndlela yaleyo nawu yi nga ni yingisela ri xibazanini kwalomu nga kona va driver na ha vula nakambe ni ri na khensa ku va mpfulele Munghana Lonene FM na n'we mi nga ni yingisela mi ri movheni ya n'wina ya manyunyu na swi tiva ku a yaleyo movha swi ta tika ku ni tikuma ni yi khandziyile mara rito ra mina ri kha ra fambafamba na n'wina kwala mi nga kona ha khensa swinene hi ndlela yaleyo twana la loko wo xava thikithi laha hi nga kona ku na usave kwala ni nga kona la antsungeni wa patu la a tlhelo ka ground liya loko u fika u ti xavela thikithi ra wena u hetelela u kuma swo karhi ku ri nyiko kusuka ka Munghana Lonene FM nhlekani lowu eka hi ku tindlela hinkwato tikongoma le Atula Mahashi Stadium mugqivela loyi ya ka yena ku ta va ku ri siku leriya ra vumakumembirhi ra n'hweti leya ya N'wendzamhala se sweswo hinkwaswo hi leswi hi nga ta va hi ri na swona yima ni bula na lava mi pfaku mi vatwa ni ri hi le renkeni ma swi vona van'wani va ri na swituruturu nga swi tivi ku swi chele yini se va tala ku vulavula sweswi va nga vulavuliki swona na koho va vulavula va nga vulavuleli ka lexi hina hi vulavulela ka xona hi yo mhaka mi va twela le kule se a va le ka hini se mi nga hi vutisi nchumu mayelana na leswi va swi vulaka a hi ngheni helo kambe laha ni na va taxi association avuxeni bot minjhani hi pfukeni a khensa na ku ya mavhengeleni no lava ku n'wina mi ni byela ntsene ku leyi taxi rank leyi ku na ti-association tingani na toho mavito ya toho ku nga va ku ri tihi okay sungulani hi ra n'wina vito ni ta sungula hi ya MTA leyi nga Mkhuhlu Taxi Association okay kuna TMTA leyi nga Thula Mahashi Mkhuhlu Taxi Association se me ni tirha hi mataxi ya ku ya eMkhuhlu leyi nga MTA kuna MTA kuna TMTA aha se ti-association leti ti tirhelaka la ya vumbirhi ka toho ya hi a khensa n'wina hi n'wina mani me Michael Mnisi a khensa mi tlhe mi va va vuhosi n'we hi tihosi va Mnisi i Mnisi wemvula ya Mnisi wemvula okay se leswi n'we mi nga tihosi a hi sunguleni la ka ku rank leyi i ya association kumbe ya masipala loko hi ya mavhengeleni akhensa a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS Munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971
Clientele General FSPL nawe na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Dirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Tumitsero mngana lona FM ri tuka lava ri pfumalaka vakhandziyi lava va khandziya la va ti vutisa ku hikokwalaho ka yini va khandziya a renkeni leyi nga na byasi vetani mi swi tiva ku swi nge vi kona va ta swi lulamisa loko hi suka la na boti Mike Mnisi ha vulavulelani ka xexo na boti Mike Mnisi ku nga va association bona va ri va sukaka liya ya Mkhuhlu Taxi Association hi ndlela yaleyo boti Mike ni byeleni mina ta association timbirhi la kambe renke n'wa yi tsakisi xiphiqo yini renki yo a yi tsakisi hi khale hi le ku rileni mhaka yolewa loko ndzi tsundzuka kahle renki leyi a yi yiwe hi 2023 hi February hi tsundzuka loko yi ta va yi wile ku na lava nga yi tshembisa leswaku no va ta yi lungisela yo renki leyi ku tiva ka va masipala okay masiku loko ma ri karhi ma ya mahlweni hi vona se va ta fika va longetela mathela a ma ri kokwala se na mendi va na ku tshemba leswaku no swi ngo renkile ku tini timovha ta hi ti ta layichela endzeni ka maplatform ya kahle se ivi swi nga handleki zanga swi endleka se mi endla yini swo a ni n'wina mina association endle yini swo hina xini hi le ku lweni na yo mhaka leyiwa swa ku kota ku va ku lunghisiwa erenki leyi ndzi tsundzuka ni vula ku n'wina mi ta tshembisiwa ivi mi endla yini swo endzhaku ka loko mi tshembisiwile a ni ma swi vonaka swi le ku tekeni a swi le ku endlekeni lava hi nga hlangana na vo van'wanyana va ko va lo hi byela leswaku no hi fanele hi tsala memorandum hi kongomisa kwale henhla ka masipala se mi tsarini leswiwa swi tshikeleke varhangeli va hina ku na varhangeli va hina lava nga kwale henhla hi fike hi va hlamusela mhaka ku fana leyiwa va ku hi sweswi a va kona la a va kona la kusuhani na hina okay se ni byeleni loko nguta la ni vona na va public works nakona va vona va le ku jikajikeni hikokwalaho ka yini va nga basisi ndhawu leyi hi mhaka ku n'wa mi ndli nchumu hi swona swo hi swo se swi vula ku mi ta endla yini ku mina namuntlha i ra vunharhu ni la ta ku loko ni famba laha hi Mvhulu byasi lebyi nga ha ri kona mi ta ndlisa ku yini mi lava swi vula kwala ka radio swi ka swi twiwa hi mani na mani na yeleyo wa ku fana na mina vi complain ka ku tala hi mhaka yeleyo swa ku no ha kombela leswaku va public works a va ngheni la va hi tlinela endhawu ya hina yi tshama yi basile a ni n'wina mi association yi hakela ti-affiliation yi hakela mali n'hweti na n'hweti se mali leyi mi hakelaka yona n'hweti na n'hweti a swi koteki ku mi nga kuma wun'we mi xava xipedi ku susiwa byasi lebyi hayi a ni nga swi a mi nga swi hleketa n'wina tanihi association swi kahle loko vanhu va kha va ta va ti khandziyela kwala byasini se ni kombela association timbirhi mi hlangana mina ta hindza hi laha hi Mvhulu ni vona ku byasi lebyi susiwile na hayi va public works mi nga vileli va tshikeleni mina ni ta va landa kambe n'wina na n'wina la mi ta kwala ti-taxi ta n'wi ti fambaka kona mi ta hundza la hi Monday yi ta va se yi tshamisekile no mina ni tshembisa mina no khensa swinene a khensa swinene but Mike a hi tseleni mathekisi lama hikokwalaho ka yini ku ri na Thula Mahashi Taxi Association ku tlhe ku va na Mkhuhlu MTA leyi nga Mkhuhlu Taxi Association hikokwalaho ka yini tiri timbirhi ni twe van'wani va ku tin'wana ta n'hweti taxi a ti humi la ku endleka a ti tila ti ya Crooked Loan leyi landzelaka leti fambaka hi lena Crooked Loan meti leti ya ka Crooked Loan hi leti sukaka eMkhulu ti kongoma Thula Mahashi se leti nga la ka renki leyi la Ximungwe ti ya fika ti nghena hi le ka Masuku ti ku Masipa ku Dumfries kwale hi swi kuma swi ri mavito hinkwawo hi swi kuma swi ri ko khalanga se ni byeleni ku hikokwalaho ka yini leti ta n'hweti nga tila leti ta Mkhulu leti ta ku hala Dumfries loko ku va ku ri busy xi ta famba hikokwale mara letiwa ti vekiwe swa ku toho ti pfuna i vakhandziyi vanhu va Masipa ka Masuku Dumfries ku ya kwale Errol na khensa swinene a khensa local ya n'we mali mo i 15 phela local hi leswiya swo ni kombetela hansi a swo ni khandziya lawo ya yi hlela ya 15 ka yi jiki
madura yi chipe ngopfu oko mina la tshama ko Polokwane locally i 10 rand a Giyani locally i 12 rand leswo ngwe mi yelana na vele Giyani loko nje ndo tisanyana e driver yin'we ndi tisali ange hilavi ku tlhelela eGiyani ku mindla mali la ya hi endla mali ku madura no akhetsa but Mike akhetsa swinene ku na ku ri kumba n'wana a hi dyondza swin'we xikolo va ku Frank Mnisi ma n'wi tiva a ma n'wi tivi okay no akhetsa swinene na ku va Mnisi va tele swa hayi tele ngopfu Mnisi wemvula khetsela swinene but Mike akhetsa u khetsa me enkomo hi sweswo mixer umngana lona FM i buti Mike Mnisi va kha va vulavula va yimela van'wana va vatirhisi va renke leyi na swi tiva ku mfumo wu nga endla swo karhi kambe na hina tanihi vaaki ku na leswi a hi fanele hi endla swo loko lava xavisaka la vo tibasela kwala un'wana na un'wana na tibasela kwala tlhelo ka laha tirhaka kona renke leyi nga basa se na vona va basisanyana laya byasi lebyiya byi milaka kona na yo yi nga basi kambe na va masipala hambi ku ri va mintirho ya vaaki na vo hi ta va rhamba leswaku hi ta kota ku twa ku tsandza yini ku renke leyi yi tlhe yi lunghaka ku sukisela hi 2023 ku fika namuntlha a ya ha lunghangi inongonoko Afrika va vulavula hi ku tisela vona twik suka ximungwe lava ku vulavula na vanhu vambirhi lava nga si tshama ku va vulavula ka xiyanimoya vanhu vambirhi lava nga si tshama ku va vulavula ka xiyanimoya DJ Matt ta va kha ni lavela vona vanhu vambirhi lava nga si tshama ku va vulavula ka xiyanimoya hi ta vulavula na vona hi twa ku va ri va titwa njhani loko hi kha hi kongoma leyi Athula Mahashi stadium Mgqibela lowu kambe leswi na ha swi tshikelela ni twe un'wana kha karhata siku rin'wana a ku ni twe ni kha ni vulavula ni ku loko ni ri la bush la leswi n'wina mi hi xaviselaka hina hi swi kuma mahala i ntiyiso leswi na mi hi xaviselaka swo hi swi kuma mahala la bush na DJ Meta Mdzela loko a ta ka khoma ndlela leswi mi hi xaviselaka swo kwala Polokwane Joni Giyani a Bushbuckridge hi swi kuma mahala loko mi nga tshembi mi ni vutisa hi nga ri moyeni ku na tati la tati a ni nga vuli ku mi humaka mi tirha kwihi ku ya hi leswi mi nga mbala a mi nga chava ni nga ze ni vula kambe ni ta mi vutisa xivutiso xin'wana xi fambelanaka na swona command la absences mi nga ndli chumu n'wengwe mi vulavulaka epfukeni mina ni khalanga n'wengwe mani Zenzile Nzima Zenzile Nzima a mi se tshama vulavula ka Munghana Lonene no sungula eya no akhensa swinene mani se mi te mi ta hi vhakela la hayi ri futhi ni swi twe ka radio nimpundzu swa ku va tala se ni nga vutisela solo va ri vanhu mi nga jikajikisi nhloko loko mi jikajikisi a ni mi vulavulela ka lexi okay ya swi tiva na vutisela ku ni twile ku mata namuntlha va ri vanhu a hi voni vanhu hala henhla ene ya swi tikomba ri kona se van'wani va ri hayi matende ma koho mara vanhu a va tikombi va ri kona laha se ndi ku a hi fambeni hi ya swi twa ku swi fikela kusuhi na hina kumbe ndi leadera ka yo public works le ndio valungulu va hi fonela hi ta hlamusela swa Munghana Lonene a ri kwala swo boha hi ya hi ya yingisela swa va tele yini no a ya khensa swinene se sweswiwani mi nga laha n'wina mi chayisini kumbe mi le i lunch hi yo baleka ku ya hi ku hi la ku taka ene vele ku mi tweni phe va ta mi hlongola i ntiyiso se a swi na mhaka ni vula leswi nga ntiyiso ku nwa vo loko vo ndlula la hi ku va ndlula la xitaratini vo hi fonela ntahla ya ku a hi ya ka Munghana Lonene hi ku hi hantlene na yena namuntlha hina ndzi lakhanga hi ya ka Munghana Lonene mi hantlane na yena a khensa swinene vana khensa swinene no inkomo se Zenzile hayi a khensa se mi ta va fikisela ku hi vilerisa hi leswani ya hi ta va fikisela mara hi bukha ngopfu la xikonterini u va mi byela ku mi khulela xikontirini ntsena kukula xikontiri khipa mabyanyi hi maketela hi pfula ti-drain na kwala a mi fanele mi famba kona ku basa na la masivo va hi byela hi ti-d number ta le xitaratini ku hi bukhana na to se loko tale va ta ka hi le ntirhweni ni mi twisisa swa mina Gumede tshunela na le no la ku mi xeweta ni la ku mi vutisa nchumu a nyikani lavaya hi twa ku vo va ri yini avuxeni vote hi mpfukeni minjhani echauke okay sa butsem mi ri yini n'wina butsem a kwala ximungwe la na n'wina loko mi tile la mi te ku ta vona hina kumbe ku na swin'wana mi nga tala swona not really ani ku ni nga fika ngopfu ka leya vasesi leya
Hey yabasesi. luya huma ka sweswi Yako yini? a no hleketa ku mintirho nyina wu fana leyi Vulavulelani ka dashboard. a ni hleketa ku mintirho wu fana leyi hi leyi nkarhi wona fanele va nyikiwa yoho or va kumanya xinkwanyana Oh, ngomile xinkwini. no va swi boha xinkwa vhele Keseri cha uka kensa swinene sale minete la mani xeweta gumedela iva lava nga hi rhurhela la MMC ndini va ri MMC wa Sports Arts and Culture Thank you. aka masipala wa Bushbuckridge kambe a hi talanga swona i maseve wa mina avuxeni maseve pfukile maseve njhani hi pfukile mani a kensa swinene mani hi fikile ka n'wina hi mpfuka ni fika hi sonta se mi vona swi huyini ku busy ka ntirho a hi n'wina mi nga te ta tiphina mi ta tiphina za ku yini mi kha ni nga mi voni ma ta tiphina ma hi vona ku ri Bushbuckridge njhani sweswinyana Yeah. hi le ku tsutsumeni ku ri ntirho lowu wa hi Saturday u kota ku ri tshamiseka lava vanhu va ta hi xitalo va ta vona mihlolo ku ri loko hi vulavula hi exma hi vulavula hi yini ku na swilo swa ku saseka leswi hi nga swi khoma leswi hi lavaka ku ri vanhu va Bushbuckridge va swi vona for the first time exma i ta Bushbuckridge hi kombela ku ri vanhu va ta hi xitalo va ta vona mihlolo a ni talangi ku munhu ni n'wi nyika nkarhi a ti vulavulela swi helela kwalano yi fika ku etliliniki tliliniki se yi herile liya yo yiviwa yi herile u ngo ti munhu a vona swa ku tliliniki se ku appointiweni mucontractor a tala mugwangeni nje mpela ni loko va yi vona se yakiwa va ta hi wehe within a week wu tlulatlula patwini se va ku tliliniki yakiwa va ku hi wehe xilo lexi a xi budgetiwa more than 5 years kambe yi herile mi langutela ku yi nga pfula ri ya kwalaha ka vo March April next year sweswinyana ku va ti-finishing leti ti nga kona ni vone va kha va endla swin'wana swa xiyimo xa la henhla ngopfu ku vekeriwa na tikhamera na yini ka titimela laha ndzeni a swilo leswaku swi tsakisa ngopfu siku leri hi pfulaka a kombela ku ri va munghana lonene mi ta hi bazela hi timhaka leti ti nga ta va ti endleke this weekend siku leri ndi yi pfulaka na n'wina va mi ri koho mi ta hi bazela ku ri mi haxa mi ri kwale tliliniki vanhu va kota ku swi vona hi tselani phela hi lava vanhu va le kuteni hi makumenharhu wa second mi ri yini ka vona lava va lava ku ya ka a tlula mahaxi stadium ku yela ka a va xava mathikithi ivi leswi kahle leswinyana xibazana xi kwala kusuhana loko u xava mathikithi ku na swikipa ku na swo karhi swi va swi kumaka hi Shoprite leyi kwala kusuhana a va xave mathikithi va ya vona mihlolo hina hi khale hi famba hi vona ku ri i tirhisa ku yini exma se for the first time a va atelani va ta swi vona la Bushbuckridge inkomu a khensa swinene inkomu sweswo mi yingisela munghana lonene FM makombandlela valavo i khansela gumede lava hi bula na vona i MMC wa timhaka ta mitlangu vutshela na ndhavuko eka masipala wa Bushbuckridge nokoroko lowu ta ya mahlweni mundzuku hi ta va hi ri a veri ta va hi ri mukhohlu ne mundzuku hi ta ku tisala nongonoko Afrika wa vulavula mukhohlu kambe sweswi i nkarhi wa ku hi ya ka nongonoko wa dzumba na mina ma na nhlekani lonene mi tiphinani tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM munghana lonene FM makombandlela